Moyanga ketam, bala na matot chemedi, Baba Joni, Yenny, the calling Biala, Ojana Wale, and news of broken news, Gare Charo, Chigatoke Dol, Kir, Kanagara, Ken Chigatoke Dol, Jamamur, Jatulwa, Jamaboto, Umoboto Mamur, Jatulwa, Kir, Jayen, Moboto Mamur, Jayen, self a Kir Mayardit. And tell me, you be a lady, you're a kay, you're by Yan, Joke last week. Che yo te jorol te bayan che yo yen jorol te kon tiaga biel pam tie rodun che la yer me che yo yen jorol biel pam mana jorol diale kon manu dier tiaga ju tie rodun baya yane ki che la yer ma che nan che mong cha mamur moboto mamur cha to loa kir cha moboto mamur la minister of national security cha yen kir and tadi me in like 15 minutes 30 minutes ago 15 minutes, 30 minutes ago, min chiga $4. Cha moboto, cha yen cha kwingwa. Moboto mamur, cha yen cha kwingwa, and tadi me. Cha wedup. Angalo elet babarara wala gar. Angalo elet babarara wala bebe nyo kwini. Cha wedup and Juba ya wedup, cha yara ka aya shalat. Kwenga netika nekunyan Juba cha wedu bare Juba cha maboto mamur cha yen atare mabaka yana wala mera gana ko walga ra gana die bika jorol biaga le ngurun jorol ya yana kir bal ko te yekel ngalo elat so benanga wala ri broken news ko cha mamur moboto mamur cha yen dindina gubal chwe cha pa yen moboto mamur cha pa yen endidina wazir bitadal min chala wazir dung doarin chala deramame dung doarin chala national security wazir national security cha yolwa gul cha wadu benjube jal yen nyere moero ko ko chali chedat yen nyere moero chedat na wara ko jube cha wadu dar bian yen ko bantolo kun cha wadu rejube jo me jube be yara chejo bale be yara chejo jube welcome to jube be le yara chejo Chao buto mamor chayo loa gul chakulla wedup cha wedup duor carrier ke cherra ka chwejo ka jube ha jo ye duor cha wedup cha yara chwejo biagaling no wala ba nyo gurno wala ni ma long no wala ba nyo kwini cha wedup jube cha wedup yara chwejo cha wedup le de yara chwejo jube ay cha maboto mamoto lo wadira yo wadir bitat bi ya le de wadir ta security wadira lo security to le rup cha maboto mamoto le kana tanga ante okin cha lunga ni ala da bit to lo kir mayardit cha lunga kir cha ka to lo cha do ban to lo cha kan joro to lo cha wadir to lo cha wadir ya to wadir mali ya wadir nguche cha ka to lo na atare meyo give the news chala rie den to angwe agoro je news tankun ma ken dong che go ta lada tankun ma ken che gwa de kering ba onyo goro kan to ko mo che wudu ka jiba ya mabu cha maboto mamuri atolwa er bi mal ko be jiba ku mal ko te kel ko ta lada gar ngari ngagar wala ki yo kan ne jen che wudu ben jiba che wudu Atia waye to fucha wedu ayo rejin wagol ya gajin wadir kya kir bayade ja no ngan wadir kya wedu ya mabato mamor kya yolwa kana gar dubar di oken wazir kya yolwa kana gar to oken ntari me yevna na niyo no wale kana erun ya gaje cha ka gara ta wal tade pain kwala re news ko motivation and awareness anganda moro den tondu no ye news ka jube no ye news ka jube cha wudu ya yolwa hey kainen le de yere che jori ma ga jube le de yere che joga na che chalungu kana che Mr. Frog le de yere che Mr. Frog le de yere ga che Mr. Frog kana che Mr. Doggy cha che kamat urin go an chala Mr. Dog ya che kamat ayo che jo ma lo kana Mr. Frog ya wudu benjube hey tiamana na kol manyang tiamana ngara arun barali ngarun gare yan run elbi mal ko te ker yen war dial cha mi ser aya che gara yore tele wodo doro gol
te lo ta dora ke diamond le na ta ba de ga ri biaga ling boru du che wo du ana ta ba na ana u lo gar ko de hey na do ju be apa po da ko tra bi bar ha che wo du ju be wo du wala ni na ni na wi ama ma kare do jere mi ar bi re gi chi la yer ma ba ba kam ni ji na lo gar ko ji na kam ge ki la yer ba ba kaf ai na la wunyur ka ama biro ka ama ko ya ba ti woni na ke na shara ka ama ne che wo du tinara ka ama ne ga jube de de fai la wi ama bu je ama ba ga ti churu ka je ne jin ti mo do bai kaf che wo du kiir mayardit jangar che wo du ai cho ya kwek ngeno che wo du ya ra cho Mr. Frog ne cho Mr. Dog che ba ya de ne jube an balo ilat gar mar ko la dide ngorane ba barara wala baka banyo ka shur ka ye ga ka nya ga goro ba banyo shur ka ye ga balan yin pa to ndin dine was in 1 hour ago 3 hour ago ki to na dol be balar ye ngu yan ga jedi ko ngu da baka balar yan tafasil lakin ta mamur ta yen che wudu kere chwe Mr. Frog na Mr. Dog hu ai cha long hu toro ai cha wudu toro ai wudu Mr. Dog and Mr. Wuri yala Mr. Frog chika wudu ke jube le de yere chwe jo kada chwe ko daga chwe kon ga ai chwe dial bi mal ko bete yekel moya ketam bala na mato che medi baba joni yene de ko biala o jene wale news broken news gare charo chiga to ke dol kir ken gare kien chiga to ke dol che mamur che tolwa che moboto mamur cha tolwa kir cha yen moboto mamur cha yen self kir mayardit antadi me jubbe yele yare kai jo ye joro de bayan che jo ke last week che jo te joro te bayan che jo yen joro te kon tiaga biel fam tie rodun che la yer me che jo yen joro le biel pam mana joro le diale kon manu udier tiaga ju tie rodun baya yane ki che la yer ma che nan che mong cha mamur moboto mamur cha to loa kir cha moboto mamur la minister of national security cha yen kir and tadi me in like 15 minutes 30 minutes ago 15 minutes ke 30 minutes ago min chiga to dola cha moboto cha yen cha kwingwa moboto mamur cha yen cha kwingwa entadi me cha wedup ngalo elet ba barara wala gar ngalo elet ba barara wala be nyo kwini cha wedup jube ya wedup cha yara ka aya shalat kwenga netiga ne kunyanji jube cha wedu bare jube cha moboto mamur cha yen atare ma baga yana wala mera ga ko wal ga na die bi ke joro bi aga le ngru joro ya yana kir bal ko te yekel nglo elat so benen wa la ye broken news ko cha mamur moboto mamur cha yen dindina gubal chwe cha pa yen moboto mamur cha pa yen endidina wazir bitadal min chala wazir dung doarin chala deramame dung doarin chala national security wazir national security cha yolwa gul cha wudu benjube jal yen nyere moero ko ko jali chedat yen nyere moero chedat na wora ko jube cha wudu gar bian nyere ko bantulo no kun cha wudu rejube jo me jube be yara chejo bale be yara chejo jube welcome to jube be le yara chejo cha moboto mamur cha yolwa gul cha kulle wudu banwar duor kerier ke cherre ka chejo ka jube ha jo ye duor cha wudu ke yara chejo biagaling no wala ba nyo gurno wala ni ma long no wala ba nyo kwini cha wudu banjube cha wudu yara chejo
chawe dup le de yere chwe jon Juba ay chama boto ma moto le wa wodira yo wodir bitat bi ala de wodir ta security wodira lo security ye tolere rup chama boto ma moto le kana tanga ante okin cha lunga ni ala da bit ye tolwa kir mayardit cha lunga kir cha ka tolwa cha du ban tolwa cha kan joro tolwa cha wodir tolwa cha wodir ya tola wodir mali ye wodir nguche wo cha ka tolwa na atare meyo liep na news chala rie dento angu ya goro je news tankun ma ken dong che go ta lada tankun ma ken che gwa de kering ba onyo goro kan to ko mo che wudu ka Juba ya mabu cha maboto mamuri atolwa er bi mal ko be Juba ku mal ko te kel ko ta lada gar ngari ngagar wala ki yo kan ne jen che wudu ben Juba che wudu atia waye to fu che wudu ayo rejul wagol ya jin wadir cha kir ba ya de cha no ngan wadir che wudu che maboto mamur che yolwa kana gar du bar di oken wazir che yolwa kana gar to oken ntari me liep na niyo no wale kana yarun ya ga je cha ga gwara ta wal te de pain kwala ye news ko motivation and awareness anganda moro de tondu no ye news ka Jube no ye news ka Jube che wudu ya yolwa hey kainen le de yere che jori ma ga Jube le de yere che joga na che chalungu kana che Mr. Frog le de yere che Mr. Frog le de yere ga che Mr. Frog kana che Mr. Doggy cha che ga mat urin go an chala Mr. Dog ya che ga mat ayo a che jo ma lo kana Mr. Frog ya wudu ben Jube hey tiamana na kol manyang tiamana ngara arun barali ngarun ngara ya narun erbi mal ko te ker yen war dial cha Mr. aya che gara yore tele wodo dora gol tele wodo dora ke diamond liel na ta bande ngari biya kalin boru du che wodu ana ta bana ana ula lugar ko ne hey na do Juba ya pa foda ko tra biro bar ha che wodu Juba ya wudu wala ni na wiya mama kare do jere mi arbi regi shi la yer ma baba kaf ni ji na lugar ko ji na kaf je kir la yer ba ba kaf ai na la wunyur ka ma biro ka mama ko ya ba ti woni na ke na shara ka mam ne che wudu tinara ka mam ne ga Juba ta de fai la wiya mama bu je ma ba ngai ti shuru ka je ne jin ti mo do ba kaf che wudu kir mayardit jangar che wudu Jawadu chwe ya kwek ngeno Jawadu yara chwe Mr. Frog and chwe Mr. Dog che baye ya din Juba an balo ilat gar mar ko la dide ngorane ba barara wala baka banyo ko shur ka ye go ka nya go goro ba banyo shur ka ye go balan yim pa to on indi no was in 1 hour ago 1 hour ago che 3 hour ago chi to na dwal be balar ye ngu yan ga jedi ko ngu da baka balar yen tafasil lakin cha mamur cha yen Jawadu Jere chwe Mr. Frog and Mr. Dog. Who? Ay, cha long. Who? Torot. Ay, cha wudu. Torot. Ay, wudu Mr. Dog and Mr. Uriala. Mr. Frog. Chika wudu ke Juba. Le de yere chwe jo kana chwe koda ka chwe konga ay chwe dial. Bimal ko bete yekel.